শহীদ দিবস পালন কৰিব এইটোতো ভাল কথা মোৰ কাৰণে এইটো আশীৰ্বাদ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिला सारखौ मा बुंदों दा बिटिसि इलेक्शन जाहांजांखाय गोबां गावनि मावनाय दांनाय अडिट रिपर्ट होनो रायजो राजानि सिगाङाव फोथायजाथाव खामानि मावनो बेबायदि होनो सानगासिनो दं नाथाय रायजो राजायासो नैबे बिलुखौ सोर सरकारा बबेखौ नायथाव नाथाय जों सरकारजोंबो बांसिन बोगथिंजानो नाङा आरो ओरैबायदिबो नैबा सोरबा दैदेनगिरिखौल' गाज्रि होननानै बा गावजों गाव नाम सुबाय थालायलायनानै बियो लाब गैया आं दा नैबेखौसो बुंनो सानग्रो रायजोफोर आं नोंथांमोननो जेन सियरि आं बुंनो सानगासिनो दङ डिक्लारखौ होनो सानगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फुरायैनो नायलांजोब आङो बेखौनो सिगांग्रो खावलायनाय थाबाय नै दा जोंना गोबाव बिटिआर सुक्ति जानानै बिटिसि एकर्ड खालामनानै जोंनि सायाव मा मोनदों जोंनि बर'नि सायाव मा लाब जादों जायाखै नै दा बर' फरायसा आफादनि आबसुनि मानाव गिदिर देपेन बर' सारा दा जोंनि बड'लेण्डनि जेन बड'लेण्डआव जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जांख्रिखांसिगोन नामा दा बड'लेण्डनि थाखाय फोजाखांफिननो डिभाइड आसाम 50-50खौ बुंनो थाखाय नै दा गासै बर' संगठनफोरखौ बर' आइजो अनसाय आफाद आरो जेसेबांनाखि बर' संगठनफोरखौ लानानै दा रायलायगासिनो दङ नाथाय बेसेसिम सैथो आरो आं नैबेखौसो होनो सानगासिनो दङ दा बर' फरायसा आफादा फैगौ जानुवारि बे थारिखखालि 8 थारिख बे थारिखखालि फुरा सोरजिजेननो बड'लेण्डनि दाबि खालामजेननो मानाव गिदिर देपेन बर' सारा बे थारिखखौ डिक्लेयार खालामबाय दा बे थारिखखालि बड'लेण्डनि जांख्रिखांनाय डिभाइड आसाम 50-50 होननायखौ स्टार्ट खालामफिनसिगोन रायजोफोर दा बिनि थाखायनो जोंनि मानाव गिदिर रन्जन दैमारियाबो गवाखै माखासे सुक्तिनि गेजेरावबो माखासे जोंनि नांगौनि जे दफायाव लिरखानाय दङ बेफोर जाफुंजोबाखै दा बेखौनो जाफुंजोबहोनो थाखाय आरो माखासे जोंनि मोननांगौखौ मोनफुंजोबनो थाखाय मानाव गिदिर देपेन बर'आ जांख्रिखांफिनसिगोन रायजोफोर बे नोंथांमोना बे डिभाइड आसाम 50-50 होननायनि सायाव लं लिभ आबसु होननायनि सायाव नोंथांमोनहा मबे कन्टेन्टजों नोंथांमोना मा बुजिदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो आं नै दा बेखौनो फोरमायो रन्जन दैमारि सारजों थाफाग्रा बियो मोनसे खोथाखौ बुंदों जि आबसुआ ओंखारफिननो थाखाय स्ट्रागल खालामफिनदों आरो डिभाइड आसाम 50-50 होनफिनदों आबसुआ बेबायदि होननायाव दाय गैया नाथाय एनडिएफबिआ बुङोब्ला दाय जायो बे बाथ्राखौ बुंदों दा नोंथांमोना नैबे मेसेज पस्ट लिरनायाव नायनो हागोन बि रिमेनलां बियो मा बुंदों नाथाय एनडिएफबिआ एनडिएफबि लं लिभ आरो एनडिएफबिआ बड'लेण्ड दाबि खालामफिनोब्ला दाय जागोन नामा बेखौ बुंदों नाथाय एनडिएफबिआसो एनडिएफबिजों आबसुजों जयैनो जोङो सुक्ति खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय रायजो राजाफोर नाथाय एनडिएफबिआ स्ट्रागल खालामनो आरो बड'लेण्डनि थाखाय जांख्रिखांफिननो मोन्थायखौ मोनला नामा बियो मोनसे दा बियो मोनसे गिदिर सोंलु सिखांदों अब्ला आं नोंथांमोननो होनो सानबाय मानाव गिदिर प्रमद बर' सारा मा बुंलां শহীদ দিবস পালন কৰিব এইটোতো ভাল কথা মোৰ কাৰণে এইটো আশীৰ্বাদ হ'ব কিন্তু মই যেতিয়া ছাত্ৰ সংগঠনত আছিল তেতিয়াও তেখেতে মোৰ শহীদ দিৱসে সদায় পালিছিলে আৰু যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ তেতিয়াও কি কাণ্ড হৈ গৈছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পৰা প্ৰত্যেক সপ্তাহত প্ৰত্যেক মাহত তেখেতে আমাৰ চৰকাৰটো ভাঙিবলৈ আহে 4 বছৰটো হৈ গ'ল
গতিকে তেখেতে আমাৰ চৰকাৰখন ভাঙিব নোৱাৰিলে গতিকে মানুহ সেই বস্তুটোহে খাব লাগে যিটো হজম কৰিব পাৰে সিটোহে কামুৰিব লাগে যিটো কামুৰিব পাৰে ক'ৰবাত আপুনি চবকে কামুৰিম বুলি দাঁত আছে যদি শিলত কামুৰি দিলে দাঁত ভাঙি যাব তো সেইকাৰণে আজি সেই কথাবিলাক তেখেতে বহুত কথা কয় আপোনালোকে সবচে বেছি গম পায় কাৰণ আপোনালোকৰ কেমেৰাতে তেখেতে কয় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই ভাবোঁ যে নতুন বছৰত মই কোনো বেয়া কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ তেখেতৰ প্ৰতি মই নতুন বছৰক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কিন্তু তেখেতসকলৰ নিচিনা যদি ৰাজনীতিবিদ থাকে তেতিয়া আমাৰ সমাজখন আগুৱাই যোৱাতকৈ পিছহে যাব তেনেকুৱা মোৰ অনুভৱ হয় কাৰণ তেখেতে এইকেইদিন কৈয়ে আছে যে প্ৰমোদ বড়ো হাটাও BTC বাচাও মই কৈছোঁ তেখেতক যে তেখেতে মোক হাতাব বিচাৰিছে তাৰ মোৰ ক'ব লগা নাই মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু মোৰ লক্ষ্যটো তেখেত নহয় মোৰ লক্ষ্যটো হ'ল 35 লাখ জনসাধাৰণ তেখেতে 35 লাখ জনসাধাৰণলৈ কিবা এটা কথা কওক আৰু মোৰ লগত তেখেতে যদি ডিবেট কৰিবলৈ আহে কথা পাতিবলৈ মই সাজু আছোঁ 17 বছৰত কি কাম কৰিলে আমি 5 বছৰত কি কাম কৰিলোঁ এতিয়া আমি মাৰ্চৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি আছোঁ যোৱা 30 তাৰিখত সব জনগোষ্ঠীৰে আমি ভিজন ডকুমেণ্ট ৰিলিজ কৰিছোঁ অহা মাৰ্চ মাহত আমাৰ চৰকাৰখনে অনাগত দিনত অহা 50 বছৰত বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে কেনেকৈ আগুৱাই যাব আৰু অহা 5 বছৰত নেক্সট চৰকাৰত কি কাম কৰিব ইয়াৰ গোটেই ভিজনটো আমি মাৰ্চ মাহত ৰাইজৰ ওপৰত দাঙি ধৰিম আৰু একে সময়তে আমি আপোনালোকক হিটোও দেখাম যে 2003 চনত চুক্তি কৰি 2007 চনলৈকে 5 বছৰত তেখেতসকলে কি কৰিছিলে আৰু আমি 2020ত চৰকাৰ আনি 1 বছৰ কৰোনা যোৱাৰ পিছত 3 বছৰ কাম কৰি আমি কিমান কাম কৰিছোঁ ইয়াৰ এটা কম্পাৰেটিভ এটা ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকক দিম আৰু এটা ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকক দিম যে তেখেতৰ 17 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰ তেতিয়া আপোনালোকে এখন পুথি পাব সেইটো তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব